Today's video is the first video for my where to in Cagayan de Oro City. Currently, I am here at Van Dev and this is one of the pasalubong centers here in Cagayan de Oro. So kung gusto mo mamalit og pasalubong, so kung moadto mo og other places and you wanted to bring something for your loved ones, for your friends, for your relatives, kindly visit here sa ilahang branch here at Chano Montalban Street, Cagayan de Oro. And you can see all the locally made products that are from Bukidnon and Iligan City. Good day madlang people, ako nga pala si Stone, sales personnel and bandit pasalubong center. Ako nag-imbita kaninyo sa pag-anhi sa amo ang tindahan niya sa makita kini sa Cagayan de Oro, Chano Montalban Street. Doon na kami kasi klase ng mga pasalubong na pwede ninyong madala sa inyong mga pamilya, higala o mga barkada. Na may local limit sa Cagayan de Oro, Iligan, Bukidnon, and also in Bacolod. May Lunes hangtod Domingo 4:30 in Daghang Salamat.